Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka FKGGP hene gasngi kalapan jing pensyai na Chief Postmaster General hakabede bagi kambala hapo Meghalaya kabana kaliang kasing haka arpulai tarik jembang arja arpulai kalalik bandawa uba dandi concert President kasing ulapan pawe ke jing sokmen baka Ministry of Communication kalapan yo ke jing dawa jong kasing uba dandi concert ulay thu baka sing kadawa na Chief Postmaster General banbu optional language yaki khasi jaintia bat garu banthap yaki kam ki balai jongka gramin dak sevak ula ong mahakading shisha kadika kamram jongka sorkar jala bantho shaka Ministry of Communication bat shaka tanat post office ka sorkar pedeng habede baki khana ki ba apply yaki kam baki laban jet yaka English khasi lani garu nagaliang gibreu jong Chief Post General kila pentip bagi don hadu hendus pa prapulai tali ki post balai menta nak benta ki samla khasi jaintia bat garu kumta ki khasi jaintia bat garu kila ban apply kini ki post dagaktin English khasi bat garu laong uba dandi kejauhan yang kedua jongi ni Chief Postmaster General kalau hadirin ba mencap senam haka apply trik naimi arja apply nakaleng joseng gila dawa ba kasarkar jela ka jongi kedi ban tho ulbut saka Ministry of Communication and Department of Post Office. Namanta itu post South Santili yang kawakila South Santili ke ditang po Meghalaya. Okey, kila hot all India. Kita tu kopor bunsi ni iling ba kini ke appointment ke baki yo di khabar ba. Tinggal onwa dia kadau katrai kalong ba posted ke jongi kamdan ke initiative Nagaland state government ban request ke Ministry of Communication bat ke Department of Post Office ban bu optional language nam taki applicants nam tak ini post gramin tak sabak tinggal banyak keren di nakaliang jong ke post office ke ba kamdan kamde tiga joki nak kapor joki bagian le apa mereka di nak Ministry of Communication buat kadi ke initiative ke state government ke le kembali ke wiki Eastern State di nakaliang jong state government hadir bangla pressure lale kata di hakini kena singi pat niyo bejingtip ling ba ki beri ke betul ni post office ba ki ko ai kumle yang ni ngi pat kemulian kaseng bagi dakwah iban wan hidal dia banwat benia la di gejing shisha nem jing shisha khang bagi yo pen syai ke pat de ka pas motorat kalau ba hadir mata kasing la ikendu la daun di Chief Postmaster General di bukan po station de ling ba diberi ke jong u ba po jong u ta ikendu kila pen syai ngi kila ke information yang ka sai tu fi menta baki post baro ke balat menta ke de hindus pa properly but kani kalau baki kena kasih ke jongi hakitan nong konong baper po rilum khasi ba rilum garu kila ban apply kini ki post ki jong kini ki post ki balat hani post office but kila ban jet ek subject kemudian English khasi bre po khasi region mud garu po garu region kata ka dika jolong mo so ka bang ini yo ni so comment pada kalian ke Ministry of Communication ka reply ya kini ke ek jing dawa jong ik paseng te kumba kalong mata wat itu ki post ke pamicam senam South Santili hadu menta wat lada ki appointment kladon ada pen issue dari hadu menta ki kitu bi boleh join pat hadu menta ki khamla boleh join neban ai kata service jong ki kawai nak kata kalong hani kapor nak kalian jong seng ko ai kublei ya ki dorbas nong boper ya ki dorbas nong boper hadin bangina kalian kaseng ni ompek to lara ka sarkar India lengba kani ka Department of Post Office ki bala ki post boper ka baki video jungi kila man le henry kim sim snap i jing dawa ka jungi mention snam de henry pat de nakadaw ba kimyo ya ka accommodation mo ka jasa ka jakasa hakisnong boper marba kadi ki jingi trailang detu ki dorbasnong ki ramasnong ba kila no man train de ka jakasa kinumyo ke kalong ya ki ba what itu ki post lu taru kalong bakan biang ke seri advertise biang teka bastuna pa mata ya kini kipus ke balat mata terus pa politely kalong ba ki kena kasih jongi ngit scam makila pan apply ya kani bat ini pan dajet pa ya kita ki subject ya ka ba ki ko ban tho betul harba halo bani gitu nak kalian ngai pus masa dah aku jadi kalau pisang bentuk dah bentuk ada Kadang kumka hi kalong kawai kumka kran yang meneng idok kam je trelang nadu ki darwas nong boper nomor ba larak nui lagi jaj nulis bawan apa ki mo bawan tre ni ke jala ke jongi larak darwas nong ki scam ke mai jakasa ki omot kinumla ki biru
bancuan tray bagian lekno kinwan master demit kalau ka bae kiri de nakaleng jo seng la pun kre skui jik tro ba hakini knya sini seli kendu ya government ba in ong ba kumba le ikini ka department jo post office ba borok central office ki badan ni pasti ke jongi ili ban le kumju haki pos pokher ya ka ba ki jongi kidang la tray kidang la le Atu pinbu jingkili nem pada dari pidikin dua government kuma ka gol kala itu ektian kasi mereka baka ka sarkar India ka sarkar India jungi kampat la bini itu ektian kasi atu pinbu jingkili nem pinpan design nem sarkar ka ikadau ba penang ba dunta kompala on penulang kata ate kadi kawi ka benta ka ba hakman ia jongi nak ka seng nak ka pos ka por wa hadin dang li kendu ni hak kelibiang ka adan hanu kata ka status ka beli ka perlong hadu benta ba nak sarkar India kampala ba ai dia ka ji itu ka kasih language boh kan jongka terekam jong Indian Constitution